Ndongoi ya aka kaunti ya Kitui mwandu Dr. Erin Kasalo ne watula muti utongoi wa kaunti ya Kitui kwa kila waweta kwa kavinda withitwa uivathula isio imwe cia kaunti ya Kitui ki maendeleo wala waweta isio imwe ne siende na kukothewa maendeleo ila ingi nasio itietwe itina na enendi kuendea na kunyama. Kasalo ni wakulia enendi kunyuva atongoi ala matekwania enendi misingini ya isio kana umo wa atongoi aiweta kaunti ya Kitui ni imwe na ndia ile kuvathulwa kisio ona kimwe. Onesimus Chalo ni ripota witu wa Kitui. Ndongoi ya kava kaunti ya Kitui Dr. Erin Kasalo no aweta kana kaunti ya Kitui ni mwesi CT twetina muno ki maendeleo na kuweta kana kene je kitumike musukume ku mantho tongoi wa kaunti ya Kitui. Women rep kuzioka kaunti ya Mbeya Kitui kaunti nini manyete kana bandu mebu wa muno me walandi nini manyete bandu mebu wa muno me wachao lakini nono mama etei mama nuwezi kuwaleu nenda kumwaya kana na tukanga bana wa Kitui kaunti kila bana nini besi na kila kala katebu wata kana kala kaunti noko wanda mundu la bitau na kuona wavanga leo na ruma tendo mwe katika level hebu ukichangwa na magi chikauni. Kasalo no aweta kana vaike siona kimwe chele kwetu ki maendeleo kana kuvathulwa iweta kana iliyombunge nyanya cia kaunti ya Kitui no siumye mutongoi wa kaunti ya Kitui ta governor na vaile kwithwa na kivathukanyo ona kimwe. Kitui county ina constituency nyanya pana mwingi north pana mwingi west pana mwingi central pana Kitui west pana Kitui east kwa hama na zia mwandu no emerae pana Kitui central pana Kitui rural na pana Kitui south na constituency si nyanya kila constituency nitonya kwete governor wa Kitui county. Kitui south no chunge governor mwingi na umye governor kwa mwatu emerae no kubetao kila nyumba kau alia mubungo watamwa kile bunge nene no wetakana utongo wake ndwe na wia ona vanini valo kwetakana no kwenda na kukitana na withi wangamile kaunti ya Kitui no withito yikia wia kati wa andu engi vala matito matena mathayo iwetakana no kwenda na kusesea enende kaunti ya Kitui twende mundu anola mekwa kamari nanu ma Kitui kaunti anola mekwa kamari ni andu na ni andu takwa ngani ndije tunaweza kama special ndewo hata alikuwa kamari na no nye mutongo yola musakwe wabikia kwa mare ange aupe ni maki na mukwazi Kasalo ni mundu muka katonya ditonyata ditakila katonya bana imane mwe kwa kamari na nye ni abone kizego keja kwa nila bidowa kamari kwa kizego keja na binya mewa mgutu ambani itia kupambana na ome no sekimile cha governor wa Kitui county Kasalo ndiye huya tukie katika vocabulary yako na niko tayari kupambana na kabisa na twena ngai na nene twena ngai na twena kibela kutu dekala temone otongo ini kwa samita misini wakwenda lelo na makwata lelo. Deliver tablingo movo Mutongoi TV neta Onesimus Chalo.